It's not a creative field, ovo je totalna laž. Kaki jagane, ba ja sam kreativan house. Baš ti kako ti kreativno moraš fiksat bugove. Jaba. Kad ti neko kaže... Imam zato hejtanje, znači kad u Kubernetes klasteru ili u Docker kontejnerima kad ima bug. Haj ti sad to reprodusa jagane. Evo, ja sam tačno spremio se mentalno 10 minuta da ovome rent, znači odbacim. Fakat jagane. Neko ti javi ti klijent, zabagalo je to za to i to. I sad se to vrti na nekom Kubernetes klasteru negdje tamo. Hajde ti sad to reprodusa. I ti sad trebaš, da bi to reprodusu, moraš potpuno isti environment dići, pa onda zavrti to, pa onda ako vidiš da neki bug, trebaš to popraviti, onda opet zbildati novi image i onda taj brate dragi. Znači, i to je patnja mrtva. I sad ja sam uzeo sam trenutak da hejtam ovo zašto to radim sad trenutno na dnevnoj bazi i apsolutno mrzim. Znači, znaš kako je odvratno. Znači, iz ove priče možemo zaključiti da imaš bug koji nisi riješio. još gore, nego ja release novu verziju, znači, ovog proizvoda i sad to kako se release ide u pipeline, builda se CI/CD, sve to super, release se na onaj Docker Hub sa latest tag, klijent povuče latest tag, pukne mu sve živo i ja moram juče dok sam vrtio ovo janje u virtualnoj mašini, ja popravljam bugove. Ali ti dok skontaš šta se tu dešava. Patnja. I onda jutros vidim ovaj tool. Ona ukuca je samo nera infra.app. I to ti je alat za Kubernetes monitor. To nije ni monitor, nego više management svojih klastera. Recimo ako imaš klaster negdje koji se vrti ili ako imaš klaster koji se vrti lokalno, izbaciti sve resurse, sve, apsolutno sve što ti treba za taj klaster. I onda možeš raditi drill down direktno u koji te namespace zanima, koji te pod zanima, pa onda koji su kontejneri unutar poda i onda imaš logs, events i YAML. I možeš u YAML definiciji tačno vidjeti koja je verzija koja pada, pa možeš u logovima vidjeti šta pada. Znači, apsolutno, jutro sam baš se igrao sa tim. Tako da ne moraš pogađati u suštini skroz. Kakav je pricing? Još uvijek je free za skoro sve, ali vjerojatno će ovo prodavati na neku licenci to dok malo poraste. Ovo mislim da su tek nekad nedavno napravili. Ja čim kaže da je price coming soon. Ali predobro. Glad bi plaćao za ovo. Znači glad bi plaćao, komotno bi plaćao za ovo kako je predobro. Još je fina aplikacija, radi cross platform, vjerovatno je u onom, možda je u onom, kako zove, Elektron. Možda Elektron, izgleda kao Elektron, ali to se uzim da nema još Windows support, možda je to nešto treba da se nakači. Ali uglavnom to je super, fakat ovo je za raj koji radi sa Dockerom, s Kubernetesom, lifesaver, znači mene je... Znači infra.app, stavit ćemo i to kao description. Stavit ćemo to dole kao description. Raha, prvi put rekao nešto konstruktivno i pametno. Bez treba mene iznervirati svako malo da krene malo da konstruktivno, da dajem savjete.